बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिर আজি 16th फाउंडेशन डे और लगते नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करिसे इयात मैं उपस्थित हो ভাল लागिसे। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटी आमार लोअर आसामर प्रथमखन और एकमात्र हायर एजुकेशनल इन्स्टिट्यूशन। এই ইউনিভার্সিটি 16 বছৰত বহুতখিনি কাম কৰিলে। প্ৰায় more than 16,000 ষ্টুডেণ্টক গ্ৰেজুৱেট তেখেতসকলে সাৰ্টিফিকেট দিলে আৰু লগতে বহুতখিনি ৰিচাৰ্চ বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি কৰিছে আৰু এই অঞ্চলত পোহৰ বিলাৱাৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম ইউনিভাৰ্চিটিয়ে কৰিলে। বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিখন হোৱাৰ কাৰণে আজি বড'লেণ্ড অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিসকলে হায়াৰ এডুকেশ্যন ল'বলৈ বহুত কষ্ট হৈছিলে সেইসকলে খুব সহজভাৱে ইয়াতে নিজৰ অঞ্চলতে নিজৰ জায়গাতে হায়াৰ এডুকেশ্যনটো ল'ব পাৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এটা কেম্পাছ ওদালগুৰিলৈ নতুনকৈ স্থাপন কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। মই আজি অনুৰোধ কৰিছোঁ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ আৰু গোটেই ইউনিভাৰ্চিটিৰ টিমক যে এই বড'লেণ্ড অঞ্চলৰ কাৰণেও কিবা এটা সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেণ্ট, কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট, সোশিয়েল ষ্টেবিলিটি এই গোটেই কথাটো লৈ পেলাই কিবা নহয় কিবা কাম ইহঁতে আৰম্ভ কৰিব লাগে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি এই ৰিচাৰ্চ আৰু ষ্টাডিৰ কাৰণে 1 কোটি টকা আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা দিম বুলি মই ঘোষণা কৰিছোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনত বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আৰু আগবাঢ়ি যাব। ইতিমধ্যে বহুত কাম বড'লেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি কৰিলে আৰু অনাগত দিনত ইয়াতকৈ আৰু ভাল কাম কৰিব মই সেইটো আশা ৰাখিছোঁ। कि 16th फाउंडेशन डे है और उसके साथ ही बड'लेण्ड यूनिवर्सिटी नेशनल साइंस डे भी यहाँ मना रही हैं। मुझे आके बहुत अच्छा लगा और बड'लेण्ड यूनिवर्सिटी लोअर असम की फर्स्ट एंड एकमात्र ऐसे उच्च शिक्षा का एक संस्था है और गया जो 16 साल ये 16 साल में बड'लेण्ड यूनिवर्सिटी ने 16,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट दिया और इसके साथ ही बहुत रिसर्च किए हैं। तो बड'लेण्ड यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और यहाँ के बच्चे के लिए हायर एजुकेशन का एक मौका बहुत अच्छे से दिए हैं। मैं इसका जो टीम है बहुत सिंसियरली काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है आने वाले कुछ सालों में से बड'लेण्ड यूनिवर्सिटी की भारत की कोई भी जो अच्छे यूनिवर्सिटी है उसका बराबर हो जाएंगे और इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर से रिसर्च के लिए इनका रिसर्च और स्टडी के लिए आज मैं फिर से 1 करोड़ यूनिवर्सिटी को देने के लिए अनाउंस किया ताकि ये लोग आसानी से इनका जो है बाकी जो काम है टीचिंग लर्निंग के बाद वो काम अच्छे से कर सके, इसीलिए मैंने दिया है। थैंक यू। साइंस डे आरो ग्रुप मिलायदों आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जोनोम सान फाउंडेशन डे आरो बेजों लोगोसे थिग 28 फेब्रुवारिया नेशनल साइंस डेबो। नेशनल साइंस डेआथ' मानि थाखाय फालिनाय जायो बेखौ बयबो मिथिखागौ। सार सिबि रामान जाय माने रामान इफेक्टखौ आबिष्कार खालामदोंमोन, दिहुनदोंमोन, बेनि नामावनो माने साइन्सखौ बोरै प्रमोट खालामनो बेनि सायावनो माबा खालामनानै बेस खालामनानै बेखौ फालिनाय जादों। आरो एखे टाइमावनो नैबे जोंना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जोनोम सान। एक्सुवेलि बियो आगोलाव जोंना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया केम्पास क'क्राझार केम्पास गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि आन्दारावसोमोन। बे 1997आव केम्पास हिसाबै माने आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ जोंनो होदोंमोन आरो माने इउनिभार्सिटि केम्पास हिसाबै। बेयो फैयै फैनानै 2009 मायथाइयाव 2009आव क'क्राझार केम्पास आन्दार गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय आपग्रेडेड जानानै फुल फ्लेजेड इउनिभार्सिटि जायो माबायाव 2009आव। बे जाहैबाय आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव पास जानानै मोनसे एक महरै मोनसे नटिफिकेसन गेजेट नटिफिकेसन ओंखारनायनि उनाव फुल फ्लेजेड इउनिभार्सिटिखौ जों मोननो हायो। दा 16 बोसोर जाना थांबाय दिनैसिमाव। 2009निफ्राय दिनैसिमाव 16 बोसोर जाना थांबाय। खिन्थु आगोलनि समफोराव जोङो फाउन्डेसन डे माने गायसननाय दिनखौ जों फालिबोनाय जायाखैमोन। दा जाय हक बेफोर मा खारनाव फालिबोनाय जायाखै बेखौ जों बुंनो थांला। जायखिजाया जों नैबे फार्स्ट टाइम जोङो फाउन्डेसन डेखौ फालिनाय जादों दिनैनि नैबे दिनाव। बे फाउन्डेसन डे फालिनायनि माबायाव लानानै जोङो जोंनिनो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ जों लेंहरनानै चिफ गेस्ट हिसाबै लेंहरदों बेखौ मोजाङै मोजां फालिनो थाखाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि इउनिभार्सिटिया केम्पास हिसाबै थानाय समाव जाय बिथांमोना सिनियर माखासे लिडारफोर जोंनिनो जायगानिनो
जेरै सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आगोलनि MP पार्लियामेन्टनि लकसभानि आरो बिदिनो मंगलसिं हाज'वारि पद्मश्री एवार्डी आरो बिथांमोना एक्टिभलि बै समाव केम्पास थानाय समनिफ्रायनो बिसोर ओरैबायदि नांथाबनानै मावबोदोंमोन बेखौ नैबे दिनै जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया मोनसे फुरा मोनसे फुल फ्लेजेड महर मोन्दों बे महर मोननायनि आन्दोआव बिसोरनो मावनानै बेखौ गोबां नांथाबनायनि गेजेरजों मावनायनि गेजेरजों नैबेसिम दिनैनि नैबे थासारियाव नैबे स्टेजाव जों मोनफैनो हादों आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ फुल फ्लेजेड महरै दा बेनो आरो जोंहा आगोलथाराव दङमोन मोनब्रै ना मोनबाल'मोन डिपार्टमेन्टआ केम्पास थानाय समाव बेनि उनाव फैयै फैयै 10थायाव फैदों बे 10था डिपार्टमेन्टस ओमफ्राय दा नैबे माबायाव 17था जाफैबाय आरो फुल फ्लेजेड इउनिभारसिटि मोनखांनायनि परै 17था डिपार्टमेन्टस जोंहा दा जोंनाव दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव जिहेतु दिनै बिटिआरनि गायखुंगिरि प्रमद बर'आ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि जौगाथायनि थाखाय 1 कौटि रां अनसुंथाइ फोसावलांबाय बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो बेथ' बिराद मोजां खोथा आरो सारा बेल' नङा आगोलनिफ्रायनो मोनसे नङा मोनसे होबोगासिनो दङ माखासे बिल्डिंफोरनि एकाडेमिक बिल्डिंस ओमफ्राय सिंनि लामा फोसाबनाय आरो बे रिसेन्टलि नैबे जेखौ जों अडिट'रियाम हिसाबै मोननो हादों बेबो बिटिआरनिफ्रायनो हरनाय माबाजों खालामनो हादों जोङो मोननो हादों आरो बे दिनैनि दाखालि जोंहा मोनसे माबा दिन जाबावदोंमोन बे जाहैबाय नैबे अडिट'रियाम इन'ग्रेसनजों लोगोसे कनभकेसन बे समावबो बियो सारा जों मोनसे एनाउन्स खालामना गालांदों बे जाहैबाय 300 केपासिटिनि मोनसे कनफारेन्स हलबो बानायनायनि खोथा होदों आरोबाव दिनै 1 crore मोनसे ग्रेन्टसिन एइड हिसाबै इउनिभारसिटिनो हरनो नागिरदों दा जों बेखौ बोरै मबे माबाजों जों इउटिलाइज खालामगोन मा खालामनानै मा खामानियाव जों बाहायगोन बेखौ जोङो जयैनो डिसकास खालामनायनि गेजेरजों जों बेखौ प्रपार इउटिलाइजेसननि थाखाय जों बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों माबा खालामगोन आरो इमप्लिमेन्ट खालामगोन बे जिनिसखौ स्किमखौ जों हटेबो माने जि स्किमखौ जों लागोन बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों मोजाङै डिसकासननि गेजेरजों जों इमप्लिमेन्ट खालामगोन आरो बेखौ 1 कौटि रांखौ Today we are celebrating Foundation Day of the Boroland University. So since last 15 years, this university is serving for the Boroland region. We have 17 departments, and today we have resolved that we will have 38 departments in this Boroland University so that the BTR people are served in better way. And we also remembered all our seniors who have been the foundation stone, who have founded this university. Because you see what happens, those founder members who have really worked hard, directly or indirectly, their contribution cannot be forgotten. People see only the outer structures. Say, for example, people see only the outer structure of the buildings. They don't bother about the foundation stone. The similar thing happens in so many units also. So, as Vice Chancellor, my duty was to bring all the senior persons together on the dais to respect them so that they can also see the tree which they have just grown, so how big that tree has become nowadays. So, on the other hand, we are celebrating National Science Day also to celebrate the Raman Gold Medal, Raman Nobel Prize. So C.V. Raman was given the Nobel Prize on this day, and to take care of Bodoland region, students, society, and to spread this science between the Bodo community, we have founded in Bodoland Science Congress Association. I repeat it again, Bodoland Science Congress Association. The role of this society, which will be having its headquarters in the Bodoland University itself, will be to disseminate, to spread the scientific utilities in the general life, in getting the jobs in different type of firms, companies or government jobs, and in building the nation as well.
Without science, we cannot survive. This is time of science and technology, artificial intelligence, machine learning, for which this Bodoland University is committed. We are wholly committed to our society, to uplift the society, and I'm sure that this university will progress within 2-3 years. We will have all the facilities of artificial intelligence and machine learning, etc. Thank you very much. Auspicious occasion to the BTR chief has offered rupees Yes. 1 crore rupees for the And research BTR Chief studies. Shri Pramod Bodoji has been very kind enough to build this auditorium hall, which is basically witnessing the celebrations, and he has very kindly given 1 crore rupees to the Bodoland University for the development of different kind of activities in the university itself, and we are grateful to CEM Shri Pramod Bodoji for this purpose. Thank you very much. 13 years completed, but still not 16 years completed, but some departments still not introduced here. Yes, the thing is, we need to have more finance from the government of Assam. So accordingly, we have prepared the vision document, which we have also submitted to the Education Minister, sir, to BTR Chief also, and to government of Assam also. And we are sure that, and we hope that the new departments will come soon. And from the next session itself, we will have some self-finance courses like artificial intelligence, machine learning, and few other courses like law or forensic science or pharmaceutical science. So this we are planning. We will always sit together and see what can be done in that. Thank you very much. Thank you. Celebrating Foundation Day of the Bodoland University. So since last 15 years, this university is serving for the Bodoland region. We have 17 departments, and today we have resolved that we will have 38 departments in this Bodoland University, so that the BTR people are served in better way. And we also remembered all our seniors who have been the foundation stone, who have founded this university, because you see what happens. Those founder members who have really worked hard, directly or indirectly, their contribution cannot be forgotten. People see only the outer structures. Say, for example, people see only the outer structure of the buildings. They don't bother about the foundation stone. The similar thing happens in so many units also. So as Vice Chancellor, my duty was to bring all the senior persons together on the dais, to respect them, so that they can also see the tree which they have just grown, so how big that tree has become nowadays. So on the other hand, we are celebrating National Science Day also, to celebrate the Raman Gold Medal, Raman Nobel Prize. So C.V. Raman was given the Nobel Prize on this day. And to take care of Bodoland region, students, society, and to spread this science between the Bodo community, we have founded in Bodoland Science Congress Association. I repeat it again, Bodoland Science Congress Association. The role of this society, which will be having its headquarters in the Bodoland University itself, will be to disseminate, to spread the scientific utilities in the general life, in getting the jobs in different type of firms, companies or government jobs, and in building the nation as well. Without science, we cannot survive. This is time of science and technology, artificial intelligence, machine learning, for which this Bodoland University is committed. We are wholly committed to our society, to uplift the society,
and I'm sure that this university will progress within 2-3 years. We will have all the facilities of artificial intelligence and machine learning, etc. On Thank this you very much. auspicious occasion, the BTR chief has offered rupees Yes. 1 crore rupees for the And research BTR studies. Chief Shri Pramod Bodoji has been very kind enough to build this auditorium hall, which is basically witnessing the celebrations, and he has very kindly given 1 crore rupees to the Bordland University for the development of different kind of activities in the university itself, and we are grateful to CEM Shri Pramod Bodoji for this purpose. Thank you very much. 13 years completed, but still not 16 years completed. But some departments still not introduced here. Yes, the thing is, we need to have more finance from the government of Assam. So accordingly, we have prepared the vision document, which we have also submitted to the Education Minister, sir, to BTR Chief also, and to government of Assam also. And we are sure that, and we hope that the new departments will come soon. And from the next session itself, we will have some self-finance courses like artificial intelligence, machine learning, and few other courses like law or forensic science or pharmaceutical science. So this we are planning. We will always stick together and see what can be done in that. Thank you very much. Thank you. देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। देखियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबि सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 9707457550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।